reći da je cilj ove večere sa porukom osim humanitarnog djelovanja, dobro se zabaviti, družiti se i uživati u tim nekim gastronomskim delicijama. Evo, Jelena i ja smo se potrudile kao domaćice da naši gosti i prijatelji sve to i dobiju i koliko vidim po atmosferi, mislim da smo uspjele. Bile smo jako napete i uložile smo stvarno i truda i energije i živaca. Sandra, ti si stvarno zaslužna jer je ovu organizaciju programa, to je stvarno bilo na Sandri, jer te žene koje su stvarno veliku žrtvu podnijele u Domovinskom ratu nisu samo teška tema, nego naša stvarnost i mislim da zaslužuju tu pažnju i da zaslužuju podršku i da ih se ne gleda samo kao žrtve, nego kao žene. Ideja je prekrasna, prvo nas je vrlo ugodno iznenadila jer ovo je zapravo prvi ovakav poziv. Moram reći da sam oduševljena s činjenicom da se nalazimo u jednoj vedrijoj atmosferi nego što smo se zadnjih godina nalazili. Zna se da smo zadnjih godina upozoravali neprekidno na ratni zločin i da je bilo uporno razgovor baš na tu temu. Danas je nekako svježije, ljepše, ugodnije. Projekt nam se jako sviđa, čuli smo o njemu i prije, veselimo se što ste došli u Osijek i nadam se da ćete doći opet, da ste se i vi ugodno osjećali, onako lijepo nam je. Ja sam u ulozi izaslanice gradonačelnika s posebnim zadovoljstvom. Osim mene ovdje su još 4 moje kolegice i posebno smo zadovoljni što možemo popratiti ovaj vaš projekt Večere s porukom. Naime, nismo prvi puta, Grad Zagreb je sudjelovao i na večeri u Zagrebu i na večeri u Splitu i počašćeni smo što možemo biti dio vašeg projekta. Jako krasan projekt, u stvari koji zapravo izaziva velike emocije, budući da je ovo pitanje općenito koje je ovdje večeras tema, jedna od vrlo osjetljivih priča i događanja koje su vezane isključivo za Domovinski rat i ono što su žene proživjele u njemu. Pa meni je jako drago što je večeras jako velik odaziv i što se to baš dešava u Osijeku. Moram pohvaliti i Sandru i Jelenu kao domaćice, jedna predivna večer jedna art večer, stvarno su ovo dugo vježbali i mi malo znamo i detalje, tako da jedno veliko hvala za njih, stvarno je posebno. Poruka ljubavi, zajedništva nikad ne može biti loša. I sve ovo je jako lijepo zamišljeno, sve je vrlo opušteno, svi ljudi su ovdje, vidim, sa osmijehom na licu, znači svi smo došli isključivo iskreno iz srca s ljubavlju. Beskrajno smo zahvalni stvarno gradonačelniku Bandiću koji ne samo da je poslao ljude iz svog ureda, poslao je 5 divnih žena koji su potegle cijeli put od Zagreba do Osijeka, već će i napraviti jednu lijepu donaciju i baš smo dirnute tom gestom, nije to toliko zbog nas koliko zaista jer žene Domovinskog rata, udruga žena Domovinskog rata to zaslužuje. Ja sam zapravo dugo razmišljala o toj udruzi i pratila i njihovu problematiku i od toga koliko procesi nisu završavani, koliko nisu nailazili ni na podršku, ni na razumijevanje, ni javnosti, ni državnog aparata. I nekako kad ste me pozvali za ovu večeru, ja sam odmah rekla Sandri i Sandra se složila da, ajmo to napraviti za njih, jer ne zato što neki drugi manje zaslužuju, dapače, ali evo kao što i one same kažu, za njih to niko do sad nije napravio. Prvi put je u Osijeku ova večera sa porukom, ali zaista mislim da ne bi trebala biti zadnja jer ima jako puno udruga i pojedinaca kojima trebamo pomoći.